KSA pen Rangsina College anong HS admission kipia puthak chikroi dunekthi nijang karbelong dongkamukam arong sopialong kidonang nongnam kachithanglong Rangsina College anong HS first year student atumaphan admission kipiponalong KSA pen kikhanglon bangsanong kachidonglon President Babul Tokbi VP Relief England Finance Secretary Anthony Tiso Assistant Finance Secretary Raston Ingtikathar CEC Hamren Regional Committee Interest Province Timo KSA Inglong Pho Aro Tompen Rangsina College anong HS first year atumaphan admission kipipona puthak ning kangsam se puthak chipaklangodam atheke online pen form ki jogdun kaddo kawe pen 720 student ando sidame merit list ke klang alongki 150 student a permanent seat kelang chon la sikado kawe pen 80% mate bang 450 mate 500 student atumaphan admission pipon weknangji kalipulotangti non ki klang bom merit list 150 student atumaphan sidame admission abangta pilong ni pusi inglong pho KSA atum sodak pen Rangsina College principal aphan ki thang pasupon Pinpur Dami Kopili College 400 student aphan admission piun Hamren Higher Secondary along 300 student aphan admission piun pulutangki dak Rangsina College abangki 200 student aphan piun epki ningduk meme anpinu Kidamtang kep angdeng osomar kachori donat maphan corona vur kangdang krupena jok sarlang patok tipin ben sarlang paun enlo sidami kachori osomar atumaphan amithang adim college along antang kadunong ni pu amangki manghu meme anpinu Kiduk den api apuatom osomar aphan kapachori du jiaphan emithang adim tebok terai along antang kachori dunong li puro tangti konat si pachori dunjila Jongsi admission a hokpet long le det bulodi Assam government la pen Karbianong Autonomous Council atom adai chi en menang jiputa KSA claim bang atom ninchirinti leben Jongsi Rangsina College anong osomar atom admission long lapletik KSA pen kachesong intern pompe puta ninchirinti dongkamukam pen dikanto terang report Karbi Daily News Mojong itu mukot deni lo Rangsina College admission alam puthak la tema last year tame la son se experience lo nikan ni thom tame 150 before api bangke tuning riti po body la secondary education council longpen kan paku special isi permission jalan paku pabat long nasi this time kita me ritum ka request mani tuning ri bangala lo seat pabat ning tema compared to the last year and this year is totally different because this year all the students who appear the examinations atuman dame pass yat sini lo baru ta sini lo exam to kepin masih pass yat jadi nasi la so teng pote government of Assam si responsible lo nasi government of Assam responsible mean natum admissions dame biar nahi nasi angkon 100% le unai sida at least 70-80% pina pura sebab college lo tema if Hamren Higher Secondary kami bang paru tom pidarin Kopli College of 450-400 resident feeder into the Rangsina College, one of the most oldest college among Western Bengal. Because in the fundamental itu 400-500 student memang lah student area tu, dan cuma dan lokal accident tu. Plus aku itu long asal tu ke hand semua sedang ke, sedang dan betul lagi. Body yang mana private institution seperti ini pengaruh. Ilahai masa lahai nilai kuriat masih disundak prinsipal naik caklo. Lapen isi bangkai lalu, pen admission tu pola 150 at least nong kelamin merit list nong anpan sampai itu prinsipal nanti nong lalu admission bangkai nong tu block check nang, mana close nang lah. Emahan lah, the rest sudah nak feature dah cuma sana kau. Laku admission di top penamat. Kalau 150an picture amat mohala the rest mana pilu buat kalau cuma picture dah macam kau. Cuma kerja orang soal terjadi di kopi sinang pacin tu ni. Lalu tani ngelam kalau perlu penabang bongsi, lalu gori di kampung di student sinang pilu he. Kalau tu pen permission 150 ke bangke, ada admission